kumviriza ijwi ry'umuvugishwa ariko aravuga? Ni gisi gani naweza nikasikia sauti ya nabii anapokuwa anasema? 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Chete cha mbere Paulo yandikiye Abakorinto 12:3. Akanda ngomba kukitondera cyane. Akanataka nende kwa pole zaidi. Dufise amasengesho menshi, amaprofesi menshi twakiriye mu vyumba by'amasengesho, right? Tuko na maprofesi mengi tumeyapokea katika vyumba vya maombi. Ariko mwibuke igihe mwari muri. Lakini kumbukeni nyakati mlikuwa si mukuru w'icyumba gusa yavugishije. Sio mkubwa wa chumba ndo alitabiri. Si n'umuntu wo mu cyumba gusa yavugishije. Sio hata mtu wa mchumba ndo alitabiri. Ariyo n'umuntu mwaziriye rimwe. Kuna hata mtu umekuja limoja. Afise ingorane ziruti zao. Yuko na matatizo zaidi ya kwako. Mukanye sase. Katika muda kidogo. Sio jo Mungu hawezi kufanya ndani, lakini kwa muda anajazwa. Anaanza sasa. Bana banje. Watoto wangu. Wewe unaitika. Vuga data. Sema baba. Eske urisi uri kwaravuga ari Yesu? Unakubali kweli kama aliyekuwa anasema ni Yesu? Ano ndahitondera. Hapa naenda kiupole upole. Ano ndahitondera. Hapa naenda pole pole. Uyikuwa nasema. Uja ari kuvuga. Wanangu. Bana banje. Ndiyo baba. Ati ego data. Wanangu. Bana banje. Unaitika ndiyo baba. None ko witavya ati ego data. Uyu mwalisema wanangu ni nani? Uyo yavuze bana banje ninde? Sigura ngo inamaanisha Biblia yaramaye linye ngenderwako. Biblia ilinipatia linya ya kutembelea eko. Kugira ngo menye yuko ubuvugishwa buriko buravugwa. Ili nijue kama unabii unaposemwa guturuka ku Mana. Unatoka kwa Mungu. Uriko aravugishwa. Ule ambaye anatabiri. Ntegerezwa gutega ugutwi. Napashwa kutia sikio. Ndamwumva yuko ariko arahimbaza Yesu. Kama yuko anamwabudu Yesu. Uchumbira ngo ivyo yambwiye byose nivyo. Unatuna nambia TV aliniambia vyote ni kweli. Uzobaze nyogokuru wao. Uliza tate yako. Na bafumu baramubwiye hivyo. Na wafumu walimwambia vya kweli. Muri generation prophétique. Niko mu generation ya unabii. Negerezwa gukemura abantu vyihuse. Napashwa kushauri watu kiharaka. Nituvuga amen ku kintu cyari cyo cyose twe. Amen ku kitu chochote. Tugomba kumva yuko Yesu ari muri vyo bintu. Tunataka kujua kama Yesu yuko katika hivyo vitu. Kera bajeje kuvugisha. Zamani wakimaliza kutabiri. Baravuga ngo. Walisema hivi. Uko ni kuhora agize. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Niko twumvise nga. Ubu rero bisaba yuko ugomba kuvugishwa. Hivi sasa inaomba anayetaka kutabiri. Avuga ngo uko niko Yesu avuze. Aseme hivyo ndivyo Yesu anasema. Attention. Mube maso. Twarakira ibintu byinshi. Tulipokea vitu vingi. Ariko uno munsi. Lakini leo. Tuko turabibona. Hatuko tunaviona. Tanibaza. Najiuliza. Uwavuze yariko vugishwa nande? Anasemeshwa na nani?